Evarbaş Kurdistaniyên hêja silav û pîrozî li ve îro bi bernameyekê nû ya Raman û Komelgehê em wisa bi we re ne. Îro du mêvanê me hene. Cara duge me ew ku Ramana Komelgeh bi alîkariya mêvanên pispor we birêve dibe. Du mêvanê min hukuknas in û her wiha şîrovekar, analizator ya siyaset û siyasetmedar in. Em ê îro dîsa ew mijara me ya ku êdî bûye ji 3-4 hefteyê berdewam dike. Mijara Kurdistan, Kurdistan Lûku ye, Kurdistan gelo heye, tune ye. Di her warî de em vê meseleyê dinirxînin. Îro aliyê vî hukukî digel pisporên Kurd ya hukuknasan ve em li ser vê bisekinin. Ya rastî konsepta ew bername ya ku Kurdistan Lûku ye hûn zanin çawa jê derket, yani derket bû rojava me. Konsepta di Raman û Komelgeh û pişta bi Tirkî di şimdikî zaman digel Seyda Alpşen ve niyeta me nêrîna me ew bû ku em berê ku Kurdistan resmî saz bikin, damezrînin gelo em Kurdistan di wargeha cemewerî de di raya giştî ya Komelgehî de em dikarin Kurdistan bidin naskirin, bidin qabûlkirin gelo derfetê vî, imkanê vî, problemê vî, perspektîvê vî çi ne? Li ser vîya em disekinin. Ême baveriya me ew e ku berê ku em Kurdistana xwe bi ser bi xwe damezrînin, em dikarin navê Kurdistan di polîtîkaya xwe ya rojane ya îro de ji herî hindik ji weke heqîqeteke sosyal di wargeha cemewerî de bidin qabûlkirin. Her çawa me Newroz da qabûlkirin, her çawa zimanê Kurdî da qabûlkirin, her çawa nasnameya Kurd medan qabûlkirin. Ez bawerim Kurdistan jî her wiha bi hemîn şêweyî bi hêza me, bi quweta me, bi argümentê me rasyonel û bi elmî em dikarin Kurdistan bikin nasnameya xwe ya sereke ya xebatî xwe. Belê mêvanê me hêja îro hûn bi xêr hatin, kek Sebahattin, kek Hişyar Özal, hukuknas û siyasetmedar berdevkê Partiya Demokratîk Kurdistan ya Bakur û her wiha hûn hemû pê dizanin hukuknas û şîrovekerên siyasî navdar ya li Diyarbekirê kek Sebahattin Korkmaz. Kek Sebahattin tu jî bi xêr hatî. Gelek spas, navxerê dibin. Gelek spas xweş. Silav bo kakê Hişyar û temaşevanên bernameya we jî. Ser çava kek Sebahattin. Kek Sebahattin bi îzna te ez ê bi kek Hişyar bi pirsekê dest pê bikim ji ber ku tam dema ku em van bernameyan li ser Kurdistan çêdikin de van rojan de bûyerekê balkêş çêbû. Balkêş yani ku ji aliyê sosyolojiya birastî balkêş e, ji ber ku carekê de rojava me qefiland xiste nav destê xwe bû sereke
سروکی گشتی یا پارتیا iyi Meral Akşener çu diçer nav Kurdada digere şu ev Ahmed Davutoğlu'ya edin seroki deva partiye evana vedaviye gellek nav Kurdada digerin her vaha Meral Akşener çu bu Kurdistan le bajareke le qazayeke Kurtalan le lur dema gera xaya esnafan de rastî Kurda hate û Kurdekî jêra got ku yani ez bawerim ew retorîke ji ber ku berê vê ew yek ji berpirsyarên İYİ Partiye li parlamentoyê gotî bu Kurdistan li ku ye yani pirs kirî bû ez bawerim bersiva xwe girt yani bersiva wî birêya seroka xwe da partiya İYİ Partiyê got ku li vir Kurdistanê ana hûn li Kurdistanê dimînin em Kurdin û ew bûyerekê mezin lê roja din serê sibê zû polîs û ez bawerim kekuşar zêdetir vê agahdariye bide ez bawerim tîm yani terörle mücadele yani çûn Cemil Taşkesen girtin û îfada wê girtin û soruşturma vekirin û dava vekirin û ser wî em bêjin ew kekê prosesekî hiqûqî dan dest pê kirin kekê hişyar çûbû tu û gelek kesên ji baroyên Kurdistanê bajarên Kurdistanê Diyarbekirê Mêrdînê Sêrtê gelek hiqûqnasên din Kurda û ya tekoşerên mafê mirovan çûbûn vê evkê soruşturmayê gelo tu dikarî biçek behsa wî bikî destpêkê de Belê kek yaşar. Yani rastî jî ev bûye tabii em nirxandinên xwe siyasî û hukukî tiştê xwe bibêjîne serî dest xwazim ve bibêjim kek yaşar. Niho ev bûye wekî ku instantanek gelek enteresan e. Yani çawa enteresan e. Mesela Meral Akşener Mısır cebiya sercade Kurdeke biçko xwalê bida gotu ev der Kurdistan'a yetişteke dîbiya. Anjî yek wekê me wekê kek Sabahattin yani siyasetmedar an siyasete alaqedar biçûwa bigotoye ew tişteke dîbiya yani bandur yene ev xwazbiya. Lê belê Meral Akşener dema nav esnafê Misircê digere nişkava diçe dikanekê de ve dice dikandar û keke Cemil wê de mêvana esas ew dikan neyo ya çû cem havalekê xwe çayekê xwe sehbet bike nişkava tê mal de û sehbetova dest pêdike vê bersiva em dizanî dide yani ev der Kurdistan'a em hene tu jî vêga Kurdistanê ew kesên derûdûra te jî Kurdin û hemîşka înkar dikî lê heye vê bersivê didiye ez dibêjim xey yani bandora vê şwêyekê tê ku keke Cemîl miroveke sade Kurd e yani wekê wesatî ortalama dibêjin Tirkî yani nîvî de yani Kurdeke normal e ne siyasetmedar e ne rewşenbîr e ne va meselera alaqedar e ev jî diyar dike ku û tirsê dide kolonyalîst e xweya mesele hem aliyê Kurda hem jî aliyê dijminiyê mezin dike ew e yani yek wekê min wekê we bigoto ev tişt zêde bandur neçêbî xwe vazîfa me ew e yani lê eger Kurdeke sade normal ve bibêje ev tê wê wateyê ku hêdî ev fikrên kek Cemîl fikreke giştiye fikreke miletê Kurd e yani piraniya Kurda wekê kek Cemîl difikire ev bandur ve mesela zêde kir Dema bêje ev der Kurdistan'a dibin saet 3 şeve îkametgahî nizanin çünkü fermî îkametgahî gund e yani navê zanin çünkü ew bixwavî de wê de mêranî jî navê xwe jî dibêje bêje navê te çi ye bes navê xwe tune nabêje paşnavê xwe jî dibêje yani wekê ku bêje ji we natirsim
ساعت تلفن پیدا دکن درکه دبیجه اف در مالا من وده یعنی اگر هون دخوازی ورن یعنی افجی مهمه دچن سه شبه مالوی işte aile filan heye işte muhtar jî xware birine weke usul çekmece digerin dera digerin nava malê digerin nava kitaba digerin yani wekê got heşku Kurdistanê yewêde de peyda bikin an jî bêjin wala Kurdistan eve nevêde tişteke pê mane yani ev tê çi watê divê mirovê bibêje keke yaşar kolonyalîst kolonyê de an jî metîngel kolonyê de dera îşgal kirî dagir kirî de awî ku pê çekê xwe yani ev pê dibin muhattab hêzên milîtarîstin yani hêzên askerin polîsin mera bibin muhattab yani keke Cemîl hevpeyvînê xwe de jî dibêje çima roj telefona me bikirine ez ê biçima ifadeyê me bida serdozgerê Sêrtê jî heman tişt keke Cemîl re gotiye û havanên me yê baroya Sêrtê re jî gotiye ya tişteke gelek pê mane wekî ku me ev kirî yani hepkî we kiriye devleta te kiriye dozgeriya te kiriye hûn zanî ev dozgerê Tirkek Sebahattin jî baş zanî gelek tişta ve dikir lêpirsînekê de şmîrxwe jî re bû ser dozger û ya ço ev lêpirsîn ser te vekirine fîna min gola nizanim heqa vê pirsê eş we bikim ya kek Cemîl jî wî rengî nabakine çima nabakine zorê diçin malawî saet sê şevê asker polîs û hêzên tîmê antîterorê dijî terorê çima divê ew hêzên milîtarîst wekê min gotî ew kesên bin dest re bibin muhattab sedemê wê jî ew e ku çaxtirsandî bikin bezar bikin yani ne keke Cemîl tune û ev mijar xwe ew e ew dîmen polîsan belav kiriye yani hem ew dîmenên axiftinê Meral Akşener re kirî hem jî ew dîmenê lêgerînê malê polîsa belav kiriye ser rûya sosyal medyayê destê wî bi kelepçe birina wî bele hemî xwe belav kiriye yani eve yani mesela Kurdekê yek aîla kek Cemîl an kek Cemîl bi xwe û dîmen nekişandine nexwastine belav jî belkû ev jî hemî tê wê wateyê ku ew dixwazin Kurdistaniyan çaxtirsandî bikin careke dî ti kes nebêje Kurdistan baxsa mafên xwe yê rava nekin baxsa azadî û serxwebûnê nekin ev yani hemî peyamin yani peyamê ser işaret anaha rewşa ew soruşturma di kîjan ew kide soruşturma berdewam dike ne yani Sêrtê ifade wî standin yani yê berdewam bike paşra serdozger biryar bide ku dava vedike an naveke iddianameyekê hazır dike an jî biryara teqîbî yani teqîbsiziyê bide şedka yeke an jî dava diveke ew hêja nediyare yani ew pêvajo proses dom bike ew wêde lê vêde tişteke diye heye Yaşar gelek bala min dikeşe mesela min jî pirskirin ez jî mecbûr bîm ku wekê hukuknasekê wekê parêzerekê Kurd min jî bersiv da yani dibêjine ku ya Kurdistan dema mirov bêje sûce yani pirsek normal tê ser aqlê insana an jî dema mirov bêje Kurdistan an jî mirov bêje ev Kurdistan heye û Osmaniya jî digota Erdogan jî gotiye em jî dike bîbe ya esas ew e ku mirov nekeve vê xefê de yani mirov neve ser vê zemînê veya min kolonyalîzm bi xwe jî dixwazin em vê münaqeşê bikîne yani bikevî vê kêkên Sebahattin gelek baş dizane min berî bû hevpeyvîna de jî got tişteke ye ez vê bibêjim yani weke prensîbeke hukûqê jî nerast e çi ye dibêjine ku ew tiştên meዕrûf û meşhûr jî ispat û delîl nepêwîst e yani sal 12 heyve nece yani mahkeme nîka bêje te ve ispat bike sal 12 heyve herkes dizane paytexta Britanya Londona neceh münaqeşe ye yani ispat jî re pêwîst neke û ev der jî Kurdistan e pêwîst nake em münaqeşe bike em bêje ev pas tarîxa me heye û ev jî gotiye û em Kurdî ev deriya me û medya devleta me bî niza çi devleta me bî pêwîst nake ku em bikevîn xwe hevildana çunku ji xwe veqayeke neceh münaqeşeyê ye
اینجا اف مثلا با کلونیالیسم و کردا و سوسیولوژی سوسیوپسیکولوژی جناب تشمچتر دزانه یعنی اف بخوا همه سر و مساج و پیام رود چه عالیه که و عالیه عسکریه و زورداریه و چه میلیتاریستن لعالیه که دیوژی و که کو بچن و پیام بالا بکن که کردستان کی داره و امجی بکوی بس و امجی سروی وارد شیار بینه یعنی اف دولت کلونیالیست وقت داده پر شهرزایا سالندی و درجه مرد تکوشه زانه دخوازه ظلم خوا و داگرکاری خوا بدومینه دوی امجی خوی تجربه نراستی و مثلا دام بچکش یار بسپاس که کشر gelek spas dikim keksebatîn bikaranîna Kurdistan bi navkirina Kurdistaniyan veka nasname Kurdistanî gelo li gor hiqûqê qedexeye normal dema ku mirovekî Kurd bêje ez Kurdistanî me li vir Kurdistanê nêrîna xwe weke nasnama xwe bide diyar kirin gelo li gor hiqûqê çi dibêje mevzuatê hiqûqê çi ye dibêje قصدت از باور دکم حقوق قانون ترکیه قانون اساسیات ترکیه و قانون ترکیه نه اجبر کو د قانون اساسیات ترک ده و قانون نوی موضوعات هاوی ده yani ava Kurdistan tünü tarifa Kurdistan tünü Kurdistan naya kabul kirin naya nas kirin her vahat işteki kutedeciğine göre evci tünüyle yani ana tarifa sucen trafik içe nebin tünükari bejin yani kanuni içe nebin tünükari ya biniber mahkeme و دادگاه اوی haliyle ev tünü yani işteki usad mevcut ava Türk deji tünüyle yani peyva Kurdistan telaffuz kına peyva Kurdistan tarifa peyva Kurdistan hatta tarifa nigariya Kurdistan suceki vahad evde tanzim ne buye de kanunen Türkiye'de beşin kanunan esası da jittunu yani evci seri xudevi avdikin tekeme partiyen sebatin dema em dibêjin em Mezopotamyayî ne derheqame de ev nakin problema çê nakin berê çê dikirin berê bo wî jî çê dikirin berê digotin ez pê dizanim bi xwe jî ketim dozawana grûbê sendikalîst sendîkavan ji ber ku daxuyaniyek xwe de gotibûn Kürt îllerî bi vî sedemî derheqa wan de doz hatibû vekirin û li mahkema giran a cezayê li evê dihatin darizandin berê van tişta jî hebûn آخری mesela evi mesela kanuna kanun çekirini u tarifa bu yere falan yani avul kanun çenavın paşe embejin vaka dernakemin meydanı peşi vaka çedibin bu yer çedibin u persgerek çedibin paşe kodifikasyona kanuna u kanuni u evi falan serviya te çekirini durumeki o hada evde tünü hukuka Türkiye'de kanunun Türkiye'de tününe kupeyva Kurdistan bu hukukadahi yani ne de kanuna anti teröride ne de kanuna esası de ne de kanunun cezai vakidindeji tarifek o hatününe le gelek evhene gelek madde u halin ev de kanunun cezai deji yen anti terör edici yen vakidindeji hey gutkarın bugün herim eve vegirebidin be tarifa teröre vegirebidin çünkü hin hali usa hani de kanuna cezayede dibeci terör örgütünün amacının propagandasını yapmak dikarın bevejin terör örgütü kudbejin gora avaxu avamenine tarifa menine gotname nine ew jî basa Kurdistan dikin, serweriya Kurdistan dikin, hakikata Kurdistan dikin, tu jî viya dibêjî haliyle tu propaganda armanca wê dikî, hedefa wê dikî. Kişiyar dizane xala di sud û bîsta maddeya şeş û hefta tarîfek ku satê de hey bi vî awayî. Lê mesele bi qenaeta min viya nîne yani ji alî Kurd gere asla tiştekî wiha
هزر نکن یعنی تشتا کو ام لسر حقیقت خو لسر داو دوزا خو لسر مشروعیت خو ببیجن ifade بکن بین زمان اوی مکانیزما بيجن قانون و سروريات ترك جيرا چه ببيجن بوي ملاحظه گره کرد حرکت نکن يقول حقيقة هركز كاري خودك وظيفة خودك گره وهابي گوتن ريكب سبعتين امي بين سر او قاوية سياسي ل از خازم لبر آلية وي حقوقي بپرسم يعني نورمال دركت هوليكو تو حقوقن دكاري بپرسي كردستان لكوية يعني البرلمان hayat pırsın demek ki ne nikari de çerçeve kanuna Türkiye'de bersiva ve perse bedi Kürdistan libera yani eve yani çiye ne nikari ev azadiyet etne ko bersiva ve bedi ev persin نوها تخوازی از میناکه کی بکم دمکی نزده دوزه کی که از وکه پاریزر بشتر بوم حواله کی دمی بوری ده باسا کردستان کریه باسا داگرکریه دولت ترک کریه هن رسمن کل سر خراکرنا نافچه سوری بیجن آلاین ترکو تانگو توپا براف کریه لسروي terör örgütü propagandası kudbeci meşhur klişe via alvedere evji mahsus via wahadikin dizanım ki mahmi ajher nazdikin lebi vay dukhazin hami kurda tekin torbe teröre u via waji tamam bar bikin yani ev helwesteke bizanine qasdiye jibo brest taş kesenci am emin suçlamaya ne var ya kek le sedemi le bersin avaya wan gelo devirde em dikarin qulpeki em dikarin malzemeye ki tekin deste xoku em pe ew bikin biserde herin u çavtirsan di bikin u bibejin ku ev işte neku vatandaşeki sadeyi sıradanı bixuye yani lipişt viya maksede ne hene yani az tahmin dikim hedefa operasyona wan waha nive şevi bivê mebestê bûyî vêdir. Înca ez wê meselê bibêjim nuha ew hevala ku dihat darizandin yani mesela ew ê de ewlî yani em bêjin birêvebirina darizandinê mahkemê ewlî bersûç müdafaa xwe dike îfadê xwe dide û paşê jî parêzer müdafaa wî dikin serokê mahkemê got ku yani ejder vay doze de pırsın merak dikim yani ej merak dikim ev Kurdistan lükoy deri çi yani ev o pırsat dikili deri ev havalji çeki tabi libenda bersiye ki usa nim bu limin nehri yani ku ez bejimçi ve usul ve mekanizma caiz nini ku ez jere bejmuha bebeje yani min hene ki xo ew kir yani bebeje piyol arde qana bebeje meşhur evi beji Kurdistan ev deri hene ki usa ev bu tedema yani de bersivandine de malu ederi serokê mahkeme behadî kir tu çi yani ne sırıtıyorsun kudbejin ew kir edî min xurane kirt ez lahemberî wî derketim rabûm û bi vî awayî münaqeşe çêbû nuha tabii ew dixwazin bi vî awayî yani kesên xwedîvan helwesta çavtirsan dî bikin wan gav baş de bidin avê tinê û heta mimkin wan bi cezayê bi cezakirinê tehdît bikin wana derxin pêşiya wan ku qet nebe viya bela nebe herkes viya nebêje ew bikin bi vî awayî lê ji vê bedelê ji bo Kurda yani heger mirov ji bo nasnama xwe navê welatê xwe ku ez divê qenaetê de me ku mesela ez divê qenaetê de nînim ku qasî kilam stran destan li ser Kurdistan hatine gotinê romantîzma Kurdistan bi Türkiye ve hebe Türkiye ew qas ewa wî tunîn em zanin wexta 12 Eylûlê de Türkiye kelamekî merşekê hebû hinekê wan hebû Kurdistan hew qas ku realîteyê yani hem realitekî tarîxî coğrafî hem realitekî
iradi linav Kurdade lebas dibe işte dibejin ya da her şerreki de xeyrekeyi بقناعتهم باشد تشتيك وها تيكني خزل هرو بهاتنا كرني بانا وبفي اوايجي كورد ve mevziye fara bükürna u peda biçuna serketna ya. Gerek spas dikim. Tekşer Kek Sabahattin Ali hukuki ve küçük bahsavi kır li em dizanin ku mirov dema Pêgeha Kurdistan bi kar tîne her wiha siyasî jî êdî dibe problemeke mezin û der komelgehî sosyal jî dibe problemeke mezin. Hevalek ji min re nameyekê şandiye esnafê ew jî ji ber ew bernameya berê de me behsa viya kirîbû. Bi Tirkiye ez dixwazim çekê bixwînim ji bo ku em dikaribin ser bipeyvin. Ew dibe bi Tirkiye bibûrin, yani bi Tirkiye ez ê bikim tercüme Kerem ki pekâr. Dibe sizi kutluyorum. Başarınız daimi olsun. Daha çok kitleye ulaşmanın yollarını dilerim bulursunuz. Kürdistan her yerde kullanılması çok iyi olur. Size katılıyorum. Yalnız ben ve ailem adına iş yerimiz var. Ticaret odasına esnaf kefalete kayıtlıyız. Birazcık Kürt kokusu olan esnafa kredi vermiyorlar. İşkur'dan yararlandırmıyorlar. Takibe maliye tarafından alıyorlar. Devletin hiçbir yardımından yararlandırmıyorlar. Tespit edilen bütün esnaflara bu muamele yapılıyor. İşin bilincinde olanlar gam yemez. Sorun değil onlar için. Ama bu yüzden Kürt esnafı biraz temkinlidir. Bu konuda bilginizin olmasını istedim diyor. Kürt esnaf biraz temkinlidir. Kürt ve Kürdistan ismini kullanmada. Çünkü biz geçen programda sadece Kürdistan isminin Kürdistanlılar tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu yerine kullanılmasını sadece değil, aynı zamanda esnafların, işte cemiyetlerin, Kürtçe Doğu ve Güneydoğu cemiyetlerinin, esnaf ve sanatkarlar, gazeteciler cemiyetlerinin isminin de Kürdistani olması gerektiğini, bu nedenle ancak Kürdistan kavramının toplumsal bir kabul görebileceğini, toplumsal kabul görürse de Kek Sabahattin'in bahsettiği o bir takım siyasi takip ve üzerine baskı çeken şeyleri biraz azaltabileceğini, belki de o zaman işte bugün Cemil Taşkesen gibi kahramanlara ihtiyacımızın bu şekilde kalmayacağını. Çünkü kahramanlar Kürdistan kelimesini kahramanlıkla sadece, şimdi elimde en az 4-5 tane şiir var bugün gördüğüm Cemil Taşkesen üzerine. Bu nedenle çok yani okuyabiliriz de, çok ciddi böyle güzel şeyler var, şiirler yazıldı. Artık gerçekten Cemil Taşkesen bir Cemil Çeto, bir Çare Çeto, bir bilmem Koçero gibi, Sabahattin bilir Koçero'yu, bir Kürt kahramanı, yani zaten o bölgeden. Şimdi ama şimdi bu dediğimiz şekilde de işte bundan bahsettiğimiz toplumsal ve aile üzerinde baskı, toplum olarak baskı, bu da yani kahramanlara bırakmamızla yani onları ezmemiz gibi, onları etkilerini azaltmamız gibi bir şeye de, bir sonuca da bir etkisi de olabiliyor. Yani bu iş nasıl toplumsal bir kabule, yani gönül isterdi ki Cemil'den sonra yüzlerce, binlerce insan çıksaydı, biz de Kürdistanlıyız deseydi, biz de şeyiz deseydi, onun üzerine giden o şimşekleri, o şeyleri biraz olsun kendimize çekerek, kendi üzerimize çekerek bu Kürdistan kavramının kullanılmasını normalleştirme yolunda, rutinleştirme yolunda, kabul yolunda
bir adım atılmış olsaydı. Bu konuda senin düşüncelerini merak ediyorum Kekişer. Evet, böyle Kekişer. Kurdî bibêjim. Ama Türkiye, bu Bale? mecbur ki bir Türkiye Tam fark nîne te Türkçe. devam kirdim. Nama xwe Vallahi dizom bu devam ayağımı kirdim. Türkçe ne bu? Eجي ديما تخمنين كيك ياشان نو بده از داوی دست بگم او تشتا یا داوی گوتی یعنی راستی اوه یعنی ما بخواجی دخواست کو پشتی ما فکری وی دمیجی یعنی هزاران کرد بم بردریه و عدیه یعنی در او کیک جمیل گرتین لباس مخابن يعني ام حمي هبره او كسين بردوي عدية تكون بكي بلكي 10-15 كذبين يعني هذا بيجي تدا باروا سرته ودياربكر جي تدا وام جي تدا همي يعني اوقاس كذبين يعني 10-15 كذبين طبيعي او خلكي نظاني كان جايبين عدلية تشوتشي او تجي هنا لي وكي تجي قلت يا خانو بد بوتو قلت لسه دمو وين كيكي عشان نا اوكو يعني رأي من پناسی کردن پیوا کردستانه نوا جوات آمده نوا جوات کردستانه ده کردستانی ده نهات یا قبول کردن یعنی گورمن پیوا کردستان نوا جوات داشت خاطر کارانی نوا کرداده دیاربکر جزیره نه بحث رایا گشتیه دیگه بحث yani او وارگه ها بله از ببیجم فهم کرد لی مسئله وده چیه یعنی وده توکه او نامه او کمی اصناف تخوند مثلا زخت ویرانگی دبن سر اصناف کرد او کسین جدکار کرد او خواهی عرض زویه و هی عرض وی هی زراعت دکن دشتا مردین سلوپیا دیاربکر پیاف تهلن یعنی ترمیک سانترال سلوپیا چیکرنه او ترمیک سانترال سلوپیا الکتریک چتکه ددن اوتل انطالیا 5 ستار نادن دشتا سلوپیا آنجی نادن دشتا مردینه او چند باراژ مازن سیستم مازن روحای چکرنه دشتا روحای جدکار پیاون دیاربکر پیاون گنمه و پامبیه و هشک دبه دریه برایم خلیل یعنی خابور سلوپیا دقنه کرد شخوار تجارت نکن هاروش 5000 تعدایی و تکرن حقارت و زاروکا و انسانات تکرن یعنی ویرنگی آنجی یک کرد بچکه رنگ کردایتیه لسر به دولومند ببه صنعیه بکه تجارت که مزن بکه یکسر چند نمونه هنه و دبن افلاسه یعنی تشتکه دستا دا نهله چونگو اف روح متینگهی خوابخواده هه رحم کولونیالیزم ده اف تشتهه کو او جواتا ملت هاتی کلونیا کرن یعنی دوی فقیر به هلشتاندن اجار به هلشتاندن بچه که سر خوراکن سری ده مثلا عبوری دوی پلوا بکن یعنی دولومندی ما همیش کش خوارا ببن انسان ما ببن باجارن خواه ببن فابریکه استانبول ازمیر زاروک ما بچن ببن بولو سوکه آیدنه نو زویه خواه ده بدن کارانین و زاویه ما عرض ما خواجی بهنن به آف یعنی افتش روح وده هیا ایجار بده مثلا چیه مثلا او پرسنتاج اصل او بی یعنی مثلا تقول کو ام ببیجی مزوپوتامیا دعوا نتوت فکرن اجی وقت جناب تت فکرم که جمیل بگو تو براس مزوپوتامیا در اف در مزوپوتامیا yani yekişi Edirne Çanakkale Becerli bir Trakya'ya pek problem tünne yani. Evet yani te dava ser nedahat vekirin ne Türka نیوشه و دچو سرمالوی دگرت نجی ما ابقاس هیجان ما دگرت و مثلا به مسئله که سیاسی و گشتی بگو تا مثلا ما مثلا زمانی تنیجی تشتک بین داد یعنی بگو تا کردی قدخه فینا یعنی مناقشه که چه بیا بلکه هنک خالی بال بکشانده یعنی دولت که ماسی اینا چون ندگرت لی دما بجه کردستان که کشار مثلا دبه مثلا عردی دبه مثلا ولاتی مثلا دبه مثلا دستلالداریه و داوی کردن سیستم کولونیالیزمه جبوه
reaksiyon hemiye hevra çede be. İcar deve mru çi bike. Yani weke mesela numune ke dî bidim barwên me hene kek Sabahattin baş dizane barwên me Kurdistanê yani nikarin bêjin yekîtiya barwên Kurdistanê yekîtî kusa heye yani barwa Dêrsimê jî endama ya Diyarbekirê jî ya Şirnexê bajarên me te yani mesela bir yekîtiya barwan Kurdistanê nika bêjin naveke dîlê dikin û civînê xwe dikin hevra çalakî dikin hevra helwez digirin ve nav ne Kurdistan'a. Çünkü çima o dijmen, dagirker, kolonyalist mesela ve bu hami vede ya. Yani mesela ma hami vede ya. Yani az buxan yani bu nakim ko dijmene ma kabul bike ku beje Kurdistan haya o işte bela Kurdistan azad bebe o rahat bisakine. Ya her bixaze zaxta sermebine. Benerim partiye me siyasi hena Partiya Azadiye Kurdistan, Partiya Sosyalist Kurdistan, Partiya Komünist Kurdistan hemî doze girtine serva hatine vekirin. Mesela partiya me xwe 4 sala me partî damezrandî PDK Bakur li gor kanûnê xwe partiyeke fermiye lê ji bo faaliyetê dest me jî girtine evraqê me di kemasiyê xwe jî tamam bikin ji bo faaliyetê izin nadin. Çi Kurdistan yani em bername xwe de bexsa Kurdistanê ki partiya me dîjî wisa navê me de Kurdistan heye her pêşiya vedigirin. Ev çi ye? Ev hukuka kolonyalizme ye. Divê navê wê jî em wisa binirxînî. Yani hebûna xwe ya Kurdistanê hebûna xwe ya Kurdistanê ser vê liv û tevgerê ava dikin. Yani ji ber tinêkirina me, neqebûlkirina me dema pêwîst bibe jî qirkirina me. Ser wê ev hebûn damezrandine. Kêkeşer destûrê te hebe ez dixwazim tişteke mehim bibêjim. Binêrin ji bo çi kek cemîl mehim e ez ê bên ser wê devleta Tirk hûn jî baş dizanî ev e yani qederê 2009 em bêjî heta 15-16 pewajiyek projeyeke rêve bir. Yani hem proja pewajiya aşitî an jî pewajiya çareserî û piştî wê jî şerê hendek o. Yani ez bixwe em bixwe weke PDK Bakur jî wisa dinirxînî ev her du tişt parçe heman prosesê ne. Yani heman projeyê ne. Nava hev de ne. Şo cida nakîne. Yani hazaran civîn çêkirin ji bo pewajiya aşitiye. O hatin çûn kirin, masraf kirin. Çûn îmraliye hatin Kandîlê ew birin wê de piştî wê hêce tek ji xwe re çêkirin û ya ew mijareke diye naxwazim xwe bêxme 10-15 bajarên me yê Kurdistanê 10 bajarên me yê qedîm tek birin 10,000 zarokê me şehîd kirin, kuştin. 100,000 kes milyonan kes koçber bî 10,000 kes ketin hepsê de 10,000 kes penaber bî ji bo çi bî ev tev ji bo wê bî ku ew sîstema xwe ya kolonyalîst ser me ferz bikin em mejiyê xwe de jî bitapsî yani ew talebên me yê rewa li ser Kurdistanê ser axa me Kurd bisekinin teslîmê we bibin. Bu 2-3 sala binêre 3-4 sala kêkeşer Kurdistanê her yani pêperwatî çi tê aqlê mirov dikin. Yani polîsên we askerê we tên xelkê digirin, tecawîzeke çika dikin, tên nava cadde del xelkê didin, yani cadde Misêbînê, Cizîrê, Diyarbekirê her deverê Kurdistanê vexsî dikin. O va bajarên me ev eroîn yani hêdî ne esrar. Eroîn lê zêde kirine, diyarek ku destê we tê belav kirin. Fuhuş destê we şebeke tên çêkirin, em herûj dibînî dixwînî. û ev ji xwe re bawer kirin ku Kurd teslîm bîne 23 sala vî şikliyê bidûme ev tirs yê serê Kurda de bimîne nikarin xwe bilivînin. Wekê piştî mesela Dêrsimê qetlîama Dêrsimê heman tişt yani gor min mesela hindek baş mesela Dêrsimê jî mastira yani weke bandorê Kurda hatî kirin. Lê ev proje ev masraf ev qas civîn ev qas hatin çûn kek cemîl tek bir. Yani çat yani ev şem vedbêjî ev rastiye gu ev der Kurdistan'a tu jî Kurdistanê dema tu bêjî ev der Kurdistan'a baxsa axê bikî yani axê nav bikî ev tê wateyê ku tu dixwazî Kurdistanê azad jî bikî rizgar jî bikî. İca ev derket ew projeyên wa ew guwaşên wa hemî derketin velayetiyekê de. Ji bo wê jî ev mijar mehim e. İca ev siyaseta we ya kolonyalîst. Kekşer.
باندورên bikaranîna têgeha Kurdistan çi tesîrên û encamên siyasî dike em ê bên ser vê weka xelekek em ser bipeyvin lê ez dixwazim em hê piçek jî din li ser mesele bikaranîna vî hukukî gelo di çarçûva ew huquqa kolonyalîst ya Tirka da jî em bi çi şêweyî dikarin wer bikar bînin ku em bêjin xelkê me hem jê zêde yanî zererê nebîne ne tenî qehreman cesaretê bikin ku viya bikar bînin bila girseyî dikarî ve were qebûl kirin ji aliyê hukukî we çi derfet destê me de heye yanî çi em dikarin ji xelkê xwe re bibêjin cenabê te behsa ew kir got mesela baro nikarin bêjin yekîtiya baroyên Kurdistanê lê gelo çima mesela partiyek dikare resmî bêje ez Partiya Demokratê Kurdistan im, Partiya Azadiya Kurdistan im, Partiya Demokratê Kurdistan im û tabelaya xwe deyne û ew bike ew êrişa hemû ew ya kolonyalîzma ya îktidarê wê bi ser wî de bi ser xwe de bikîne gelo em nikarin vê fişarê piçek sis bikin dema ku komelgeha cemawerî sivîl toplum û müesseseyên Kurda ne tenê baro hemû müesseseyên din bi girseyî ku dest pê bikin vê têgehê bikar bînin belê çawa kek Sabahattin behs kir encamê vî hukukî hene ji aliyê hukuka kolonyalîzmê lê gelo destê me de wekê din di çarçûva mafê azadiya raman û fikir de di çarçûva hukuka navnetewî de di çarçûva hukuka însanî de gelo çi derfet jê re tune ku em îro dikarîbin ew bikin dikarîbin têgeha Kurdistan bikar bînin û hukukî jî em dikarîbin xwe biparêzin yanî kek Sabahattin rica dikim piçek din jî ser vê meseleyê piçek lê hûrgilî bî Belê mamoste niha bira hemû kes bizanibin ku di kanûnê esasî kanûnên antîterorê wekî din de heta evana ev polîtîkayên dewletê yên sîstema bi giştî sîstema dagirkerî ancak bi taybetî pergala dadê darizandinê referansa xwe ji şark islahat planî distîne şark islahat planî weke kanûna tehcîra ermena kararnameyê kanûn jî nîne kanûna Anayasaya Kurdistanê ye Anayasaya Kurdistan tinekirina asîmîlekirina ji hortê rakirina Türkîzekirina Kurdayê yani û ev kanûn hîna di mer'iyetê de hûn ji min bipirsin ev kararnameyê ku vê dawiyê Reîs Cumhurê niha her şevê nîvê şevê carekî derdixi ewa xwe referansa xwe ji wê derê distîne ji xwe haliyle bi tu awayî ahlakî nîne vicdanî nîne meşrû nîne vana silaha destê Kurda tabii em nikarin ji bo wî esnafê ku gotî ji bo her kesî viya weke prensîbekî esasî bibêjin bira bikar bîne ama derûdorên siyasî entelijansiya baro sendikayên karsazan êdin dibe viya pêk bînin neynin dirûtiyê dikin riyakariyê dikin em heqîqeta xwe vedişêrin benê werîsê meşruiyetê nagirin meşruiyet li seranserê dunyayê û tarîxê du pîvanê wî hene du marjê wî hene kîlogramê wî hene yek jê wek hevîtiyê tişta ji bo ayê heq mafê ji bo beyê jî ceyê jî zeyê jî heq mafê
ادو امین رضای اراده بی اراده یا خوی سربست پجراندن قبول کردن هف همیز کردن الویدرهانه تو بویره کی وقعه کی لکردستانه لسرانسر کردستانه در حق مسئله کرده برزا کردانین بویه علامتی وی اشارت ویجی هوقاس اسیانن هوقاس قتل عامن هوقاس شرن هوقاس تعدین هوقاس زندان کردن ابي هانن حالی اف چکه ها دبی کردش دست خو برندن یعنی اف یاجی دسر اوی دیه دسر همو نوع قانونان دیه قانون جخو ام بیجن میسوگری حقوق نینه حقوق ده تشتکی فرعیه ام بیجن پیمانه حقوق ناونتوی ماهیتوی شرط یکیتیا ملتا او داخویانیا مافی مروان یکیتیا اوروپا کریترین اویدنا örf, adet, sosyoloji, gelenek, kültüra civata, iştihadın hukuka nav netevi ve netevi vana hammi behevre hukuk epektinin. Ama tişte nuhali Türkiye dici kurdate bikar anin hukuk nine, kanunine. Undazanın ku yek miskale ki be kanun yönetmelik tüzük Hitler'le Almanya'ya dici 6 milyon Yahudi وهوقاز جي ام بيجن مخالفه خوب كارناني حتى غاز وداسي چوانتنه چيكرني انسان چواتنه كشتنه قتل كرني اف تهجير ارمن اشتشتكي وساي جو هتلر الهام خوج ودري دستينه يعني او مثلا تهجيري چرچواوي هاتي چيكرن ولغوراوي چرچوي جي انسان شونا خو هاتنه راكرن و دريده هاتنه امها كرن هاتنه تنكرن جو اورتي رابونه قانون وان هنك تطناخ وان جي هنه بفيا واي لي اوانا مشروع نينن اوانا غايلي مشروع دبي كرد بفيا واي لهمبري فيا بسكنن سياستا كرد بفيا واي لهمبري او سطح مدافعه كد بيجن دبي مساله ده تسليميت دمانكي ده دبي تو erişkar bir ve noktada erişkari ezdina ve evde haleke de bikartinim ne erişkariye ki fiziki fikri erişkariye ki ahlaki vicdani vakta riya روشنبیره کی کرد به دادگاه به دولت کتن دبی ویال ریوان ببیشه ویتیش یعنی لریوان ببیشه بخو وان دبی در حق لبر تاریخی لبر وجدان لبر پیوان حق و مشروعیت وان توان بار بکی جوان را ببیشه تو صلاحیت واکون ما محکمه بکن تنین الوی اوهانه yani ali pivan و kriterin meşruiyeti tünün bira evbimin belge bimin arşiv tekebin qaydi alwe deri ku 5 saledin 7 saledin vara beneditini lewe ev peşevani lazım ev siyaset edbi be dest be kirini kak mamosta noha dve der hakede brasti emnikarın bebejin yani siyasete Kürt bigiştiyem tabii halkını kanım para bugün bu fikri kakişyar libedere dizane kevne şopa wiye vakta Parti Demokratik Kürdistan dişestu Türkiye dişestu şaşadete avakirini به حقوق ناس هذا شيورين قالوا ام برنامج كي دستور كي تشوا تشيكن كو ام لهامبر دولتي او نبن يعني جزاي جران نجرن فلاكت مزن بسری مدنی پارتی دموکراتیک کردستان 65 ده بویا 65 عفو بله مام شاکر ولما رخنه بگرزانی از عینی لسر گوتنی مام شاکر بجم مام شاکر defalarca bitişli goti az jil gorawi awayt bejim loyderi haliyle ev mesela nuha hemi pe geleki şane ki hoşun bir taybeti ku aidiyete kiwi nasname kiwi siyasi tünev kek cemil pe geleki ki hoşun serbilindin Kürdeki jireze tesadüfen la qalete u jirayedar ki siyaseta devleta Türkre gotine ki waha debeji ama jaliye ki deji embejin trajedi jali medek em havqa zaman sal vederi partiyen devleti tenli vederi siyaset etken siyaset edmeşinin raye distinin halkı u gelek
Kurd dinava viyade hemî Kurdun tabii jûl vedere hatta hinekî jwana xu belkî ji me Kurttur ve Ewtir dibînin ama bi hesabên maslahatiyê em bêjin vê siyasetê didin dimeşînin li wê derê dibe em hinekî eynekê li xwe bigirin û xwe di çav de derbas bikin û ji vê nimûneyê jî dersê bistînin û ji niha pê de em ê helwestê çawa yani ne meşrûtîzekirin realîzekirina em bêjin ku tu çend demir li serê disekine navê Kurdistan û tarifa Kurdistan û têgeha Kurdistan realîze bikin li vê civatê hem di nava xwe de û hem li gel dewletê û hemû terefa li vê dera hane ji wê boniyê dibêjin ya di her xerabiyekî de şerrekî de xêrek heye ev mesele jî belkî bi wesîla vî awayî ku Kurd car dil vî alî bifetilin tüm mahsûra wî tune ku baroyê Kurdistanê bibêjin em baroyê Kurdistanê ne ji vî xweştir û serberstir tiştekî dina heye ku ji bo vî navî parêzerên Kurd mahkeme bibin bi sedan awukat herin ber mahkema yani wê çaxê dewlet wê ew bibil vê derê yani çima viya neyêkirine ama hesabek mesela wî esnafî eger tu hesabê krediyê bikî tu hesabê em bêjin ji destçûna karê xwe bikî menfaeta xwe bikî wela ev mesele bêbedêl jî naçi cî li wê durê şu boniyê bêhêvî me bira ev mesele bi wesîla ku Kurd li xwe hay bibin li xwe vegerin ji nû ve van mesela kritik bikin tiştekî bibêjin herkes pê zanibe peyva Kurdistan qede henîne li ser peyva Kurdistan rast nikare tu dawdoz were vekirinê belê ew ê dibêje serdozgerê yargıtayê dibêje ji bo van partiyê me ku navê Kurdistan hatine avakirinê peyva Kurdistan işte kanunê partiyên siyasî re terse divê hûn biguhêrin falan ama ew qas wekî din tişkîdan nabêjin evana jî dibêjin em naguhêrin ev ya heqîqeta me em ji vê boniyê siyasetê dikin sedemê hebûna me û siyasî viyanê hane ne ku xwe müdafaa jî dikin li vê dere hane işte tarifa Kurdistan Sencer Nizam falan derê gotiye Evliya Çelebi dere hanê gotiye nexêr ew jî na bersîvê tu dîw yani ev bersîv jî ya ku dibe bê guhartinê ya ku dibe normalize bibe demokratize bibe meşrutize bibe pergara serveriya Tirkê ya şovenist ya tekçi ya antidemokratîkê ya dij prensîbê destûra xwe yê esasî jî lewra ku di destûra Tirkiye ya esasî de xala notî de ku di salên 2000 de hatî pejirandin qebûl kirin ku hiqûqa peymanên nav neteweyî di ser pîvanên kriterên hiqûqa navxweyî de yî hanê û ev esaseke ku Kurdistanî ji bo pêkanîna viya jî guhartina qanûna jî pêwîst nîne gere hemû dozgêr hemû dadwer hemû mahkeme viya resen bidin ber çavê xwe û hemiya jî divê derheqê de çûne li Ewropayê li em bêjin li Enqerê li deverên dina ew ê dîtine semînera dîtine konferansa da beşdar bûne viya dizanin pê hîn kirine ama tevî viya jî helwestekî dina ez bawer dikim helwesta binçavkirina kek Cemîl jî wisa tê xwarinêkirinê ku serdozgerê sêr tê jî ji kekişyaran re gotiye tiştekî ew bûye yani emniyetê hêza ew ya jî savciyekî hedê xwe nezan ya jî xwedî hesabekî çünkü piştî mesela FETÖ'ye hat femkirin ku 5300 hakim û savcî piştî FETÖ'ye ji dest kişandin wana gotin wana paralelin falan û bêvanin her wekt û zaman paralel nava dewletê de hene em viya dizanin îro jî hene vana dibin van ama ew li alî karê xwe dikin Kurd divê li alî xwe karê xwe bikin belê gelek spas dikim kek Sebahattin em dîsa wê bên ser aliyê vî siyasî bêguman encamê vî siyasî gelekin ku em li ser bipeyvin şirove bikin kek hişyar
yani براستی از اهمیت dedim Serbiya yani graniye dedim Serbiya gelo tamam hukuka kolonyalistiya Türka biviyavayı ev bahaneye digere vesileye digere bir teröre giredi de evdeki ditersine ku Kurdistani akhara hadi derne kevin eşkeriye ku em kolonine u normale ev ya vazifaka dikin gelo em dver şeyda dver şahane da جبوك او تشتنكو كك صباحتين بحسكر مشروع كرن و ريال كرن ويا سي چار بارتين كردستاني هنا كوب علي جا علي خوا تشتكي دكن يعني علي خوا ناوي خكرنا كردستان كردستاني ودوي داجي خدي اسرارن خدي برياردارن و او دكن قالوا او ميناكا بارتيان نابه ببه میناکا کوملگاه همه سیویل چه امکانی وی هنه چه درفتی ویه یعنی گلو ام حتی کو ناوی خواه کردستان بکار بینن بنده دامزراندنا دولت کردستانی بسکن ام آنا هوا نکارن yani Kurdistan bir şeye ki bedel yani. بله که کشه اف بخواه شوه که تکوشینه ایجاد کرد برکو علیه بی مجاری می هنک سر سیاسی که کش اف بخواه صحک یا تکوشینه یعنی پیوا کردستان کارانیم بخواه و که جناب تجی گوتی جبو کردستان سر بخواه به آن رزگار ببه او جی پارچه کوه یعنی تو ایرادا خواه نشان دادی اما تو پیوا کردستان ده بیجی تشتا سر خواده ایرادا خواه نشان دادی تو دخوازی از بچم ام دخوازی بچی به آرمانجه یعنی کردستان اکر رزگار آزاد چه امرو دکاره که سبحتیم باش گو یعنی مثلا میناکا باروادا یعنی میناکا دیجیه هنه بهتر بکارانیم یعنی هنگی بکارانیم مثلا که سبحتیم گو وجی گو مثلا سیاسته tamam yani ev mego ev mesela ve hendek o cara kedici tek çu mesela Türkiye'yi bu neji siyasetek iflas kiriye ملاتك آزادی خوازه سرخابون خوازه ام yani یه وکی ما پارتین ما فکری ایدئولوژیک سرکتیه yani نه مارجینانه لی وکی رخستنه هم نه سرکتینه کردستانه رخستن اگر هبونا yani از بخصا پارتیا خواه پدک باکور جیدکم در فتح ما هبینا که ماسی 10 باجارن کرده 20 باجارن کردستانه بلا یه بانک بکراکو خورت ما جوانن کرد بچن سر دیوار کردستان بمیستان او بخواه اجی سر اخواتش تکن یعنی هم وکه نوا خرکه ده کارانین یه زیده تر بکرا هم جی او نمونه و داین مثلا باروا مثلا او ده هنه tamam o da tişteke fermine le dikare jder ve jî weke komela da mezrînin yani yekîtiya doktorên Kurdistanê yani çi eydiyo venînin ve ew kesin rewşean yekîtiya rewşenbîrên Kurdistanê yekîtiya nivîskarên Kurdistanê ew bixwe jî yani ev têk karan de hingî mirov bike çi qas mirov zêde bike ya ew diyar beş kandin û mirov mevzî dest dixe riya we ew e yani hingîş mirov be mirov behtir peyva و بودن ولات خواهی پیروز کار بینه بجه کردستانی نه باشه گلک سپاس نها علی وی سیاسی بچکون خازن اما بکن که هشار بری دمه که چوبو با سروکی هدپی بری لزندان ایدرنه با بریس سلادین دمرتاش یکو گوتی بو که از در کبم از دخازم بچم مالا مرال اکشنری پیرا تاشتی بخون و مثلا خواهمی پیرا پیون گلو پشتی بویرا جمیل تاش کسن پیوستی یا به تاشتی هیا یانتون نیا از بخواه بیجم که کشد یعنی بری وی جنبی یعنی بری که جمیل جنبی دمام چوی سردانوی افتشت مجره گوت yani گوت نه اوی دخواست مرال اکشنر را بحث کنم نه برسف هنگ برسف دوی مرال اکشنر تدید گوت کو اره حک کسی به مالا ما میوانه چند ما اوسه لدیسو دجمنه yani وکی گو اشکره بیجه کرد yani شخص دمیرتاشته بیجه کرد همی دجمنه منن yani و واتای ده گو هنگی جی پیوستینه بی پیشیا ویجی پیوستینینن yani امنه ترکیه اینه که یاشار
ام اشکره ببیجی ام کردستانی نه نه ولات ما کردستانه از تشتکدی بجم برای چی قصده yani gelek xalq dibêjin ve zenûmeke numune bêjin pêşengehek ve Diyarbekir Ahmed Güneştekin Ekrem İmamoğlu jî axiftinek kir. Yani axiftina wî de bala min kişand dibêje ku ev de Türkiye mala me hemiya ye Türkiye yani berê baxsa Kurda û Tirko û Çerkezan û Zaçetke Türkiye welatê me tewa ye û Türkiye nizaçiyê me ye. Wat tişta dibêje berê xwe bidine tu jî baş dizanî kek Sabahettin jî baş dizane ew kesên ku pê silahê xwe hatin Kurdistan tek birî Sûr û Cizîr xera kirîn we jî digot bêjin ev de Türkiye ye Türkiye welatê me ye eger me bigota Türkiye welatê me ye Kurdistaniya bigota Türkiye welatê me ji xwe nedihatin bajara me xera nedikirin qetiyam nedikirin Ahmed Güneştekin pêşengeha xwe de yani ew hatiye wêdê vekê axaf ji ber wê ez dibêjim baxsa 12 Eylûlê dike an baxsa derxwe de faîlî meçhûla dike ew kesên 12 Eylûlê zindanên Diyarbekir de işkence hatî kirin tehdayî hatî kirin bigotan ev der Türkiye ye tehdayî li we nedahat kirin yani işkence jî nedidîtin ew silah jî destê we de Esad Oktay Yıldıran jî digo bêjin ev der Türkiye ye yani divê em vê eşkere bibêjî çi alaka me siyaseta navxwayî ya Türkiye nînin divê em peywendiyê xwe jî ser vê esasê hingîşme me em bimeşînin Kurd ne aktörên siyaseta Türkiye ne yani anjî partiyên siyasî Kurda eger Kurd bin ne aktörên siyasetê Türkiye ne peyvendiye me peyvendiye dagirkirinê ne yani welatê me dagirkirine ji bo wê em vê dikî em her demî numûne dizim kek Sabahettin baxsa peymanên navdewletî kir baxsa şartê netewê yekbûyî kir baxsa peymanên medenî û siyasî çandî kir wêde de tiştek heye wêde de eger mesela hukuk be em vê jî bibêjî hukuka navdewletî jî ev qabûl kiriye her miletek her gelek mafê heye ku muqedderata xwe tespît bike paşaroja xwe xwe ser biryarê bide yani mafê çarenûsî kar bîne pê hukukî hebûna eger hukuk be mesela hukukî pê hukukî hebûna waya Kurdistanê de ye divê rabin herin yani ancak hukuk bir rengî serdest bibe ez min berî nû jî ev numûne ez dîsa bêjim eger askerên Diyarbekirê polîsên Diyarbekirê ew hêzên wê leşkerî yê Diyarbekirê xwe vekşînin ji Diyarbekir herin kek yaşar ez bawer nakim ku nîv saetê zêdetir valiyê Diyarbekir cê xwe de bimîne ez û tu kek Sabahettin em biçî hîviya jî jê bikî em bijî neçe tu valiyê vedeyî em hemî girêdayê te ne yê dîsa nemîne ew jî dizanin ne welatê we ye ew jî dizanin dagirkere yani eger bersif ew bê ku namîne eger esker polîs nebe binêre ez hî jî borîm ber valîtiya Diyarbekir bariyer danîn kek Sabahettin ez bêjim herûj dibîne bariyer danîn çend êdiye polîsa ber eskera ber û her bajarên Kurdistanê 10 nokte eskerî polîs danîn têde dibûnin pê we hêza herene mesela ne hukuk ye hebûna xwe pê hukukî ye divê mirov vê zêdetir bêje îca ew kesên ku Türkiyeyî bûne dertêxin nava halê divê ve baş bizanin siyaseta îfraskiriya berî nû bû min got ew pêwajiya aşitî û şerê hendeka û siyaseta Türkiyeyê û aqa proje ser hatin kirin kadroyê xwe karanîn civîn kirin mesref kirin insan kuştin hemî derket valeyiyê kek Cemîl derêxiz valeyiyê çunku kek Cemîl miroveke sade ye demekî miletê me gelê me hemî weke kek Cemîl difikire dizane ku ev bêde yani ez bi xwe nabînim ku yek Cizîrî yek Diyarbekirî yek Mêrdînî bibêje erê bira eskerê polîsê Tirko bimînim vêde an jî dema mayîn yê mehkeme we bimîne yê valiyê we bimîne memûrê wan yê bibînin ev bi xwe li bû tevgereke milîtarîst e mirov îca mesela siyaseta me divê mirov çawa wê bike min me got ku Tirkiyeyî bûn îflas kiriye nemaye rast e îflas kiriye li belê rêxistin jî mesela hemî şwêdê tê ew rêxistin kirîne divê ew kesên dibêjin em netewîperwerî em dijî kolonyalîzmê ne em Kurdistanî ne em azadîxwazin divê em jî xwe rêxistin bike divê miletê me jî arî me bike
يعني ما جي آري ما بكي ام جي بهتر برخوا بدي که سماحتین تشتکن گلک راز بو به پتکاری افتش جنابن دوه سری ده سیاست مدارن کرد روشن بیرن کرد بتکوشن و پاشن ملت جیه ملت جیه ام جی همی هورا يعني به بدل تشتك جنابه راستي جي هذا و گردم هم رخستن ببی اف چیروس که ویرنگی اف آگره ویرنگی يعني تدیش نشکاوا چه بی مثلا که جمعی 40,000 تویت يعني پیوا کردستان روژاوا ترکیه ده بی رقم یک این تویتر ده يعني جارا یکی از دبیجم يعني همان روژا دامزرندن ها 29 اکیم بو پیوا کردستانش 29 اکیم و جمهوریت ها بهترات بی کارانی اگر ام رخصتن کری بی ام بکاری و انرژی کانالیزه بکی و انرژی بخی خدمت ملت و ولات خواده لی ام مجبوری رای که پیدا بکی ام تر بکوین از بله گلک سپاس کک هشاف کک سباتی تو زانی پولیتیکای که Türkiyelileşme eva çend salın yani paradigmaya ki nu evke despekkerin de siyasete Kürt'te hevale kitey beri kur yekjiri beri wan bu go ma Kürdistan avete zibla diroke seroke ka wan ya din de hemin ciyeda li sirti goti bu ku اری لسرته کاره کرد هبن لسرت ارده ترکیه نه بوان آرمانجان بوان آرگومنان بگهان دیسکورس söyleman politikaya ki Türkiye'li bunu avetin cu Kürdan raci gotin ku devleta Türk mafya bevi şeveyi hesantır rahattır dikare kabul beke levra em dibehin ji daxazên xwe yên weka Kurdistan yên weka netewe Kurd yên weka serveriya siyasî ya li ser erdê Kurda dev jî wan esasan berdin ji bo ku em dest pê bikin ka Türk me bi şêweyekî kabul bikin paşê em ê bibînin çawa gelo ew polîtika ew yani mesela Cemil got ama mesela Cemil bu mesele yani sosyolojiye ki mezin nişanda yani nirina Kurdan be fark yani Kurdistani HDP'yi nizanım çiği nişanda ku be milyonan insan iro digel Cemil'in yani ere jiber tırsa jiber hin problemin ku ve evka esnaf edeme bahseder nikarin herkes رابن خو پیش بخن بیشن از کردستانی ما لی به خونیزی کردن ل هلبست جمیل نشان دکو او کردستانی نه او دخوازن کردستانی بون پیوستیه که مزنه یکش اساسن آواکرنا ناسنامه وانه مدرن یا دمامه یا ایروده گلو انجام وی سیاست چوا یعنی چه تاثیری لسر سیاست بکه او کردستانی بون بله نهای دبی ام راستیه که رئالی تکی جعالی من ببینن و دست نشان بکن تمثيل كردا يا كدو امكو تيكو شريو خباتو بدلا صدان سالا ايرو دوي روجي ده قالك خرابتي تمثيل كرن يعني ابرالي تامي و عاليه مي هي خراب جي بلكي ابي البت برصا مي اسيميلاسيون هي انتجراسيون هي یا یکیتی و اتفاقه هیه یا مدنی بونی هیه وکیدن هیه لبا من روشه هری خراب نها اف يعني اف تمثيل ما يا سياسي يعني اوقس بديل اوقس مجادله اوقس كدو اماك
اف ملتي جورا اف داو دوزا روا فيا حقناك يعني اف راستيك لي مالسف ايرو درومكي بفيا وايدن ام دبل سيرفياجي قالك راوستن انتليجانسيا كورد بيروريا كورد سياستا كورد قال سري خل سيرفيا بيش نبش كورتي كيك ياشار كيك الشيار تمام او برقلي شبو قوتنا امبيجن جناب خطيب ديجلة جي بقناعتها من مغدورة كي هري مزن يوي داودوزي امري ويد حبسا در باس بو لپریشانی در باس بو جخم مروه کی وک شخص انجی مروه کی تو تشتکی ویتونه نزوجیه زاروکی ویتونه مالباتا ویتونه دیوباوی ویتونه تتشت و نخواد یه تتشتکی دیشی her bedeli gran dayid ve evahanede ama estağfurullah belki haftaya beri bu hapsede mev di sohbeteki dur direj hatani berdesti sıbe liser mesela Öcalan banker bu ame sayfeki spivekin nuvekin u şerbedin ravastandını falan bevan liservant işte evi meçebun le ev mesela ne tane mesela Hatip Dicle'yi yani ev mesela yani entegrebuna Türkiye'yi yani Hatip belki yani nizanım günehe evi Kristiye Huviyago le vakta embezin revebre Kurda şairi Kurda Ravşanbiri Kurda embezin navendavan ev Türkiye bi Ankara bi İzmir İstanbul bi liser bahra spi liser evi helbesta benvisinin lideru evi Kurda hemen tişti kek yaşar yani ev tabi yani asimilasyona bişaftına fama milliye fama Kurdavariye asimilasyon emtev vaktik birna zaman u kültüre dizanın ama vunjme bepirsin droja evrode elbet oto asimilasyon ji heyi le ya ku herim merva civate me kurdatek dibi entegrasyon faktıra heri mazın ya asimilasyonu ne tane asimilasyona kültürü zamanı her vaha fama Kurdistani buniye fama şuura milliye ama tişteki gelek evi mıkhabın yani şark ıslahat planı kısmen de ve meselede kısmen ama بله بسركت ناخر بسركت هي دبرادة روشة كي ما بفيا واي هي لوكا دبجيا تيز وانتي تيز ياجي زهير وبان زهيري دبرده هلوسا اوي قالكي جرينجي كيك يا شار her deri hatip derdixin peş ya hatta çend sale beri merkeza siyaseta kurda ya legal CHP bigire hatta DP u partiyedin Ankara bu civinekil Kurdistan'ı çeynetkirin zamanı van yani emdinave de bun tabi yani yeki vakte men embeşin bu Kurdi vakta civinekil de haber bida vana vaka evi dağıtın naskirin yani bıçak idin alvana dağıtın mezekirini zamanı Türkiye zamanı fermiye siyaseta Kurd bu ya hatani van demedawi az bavar dikim nuhajiyev geleke juan kuten van avada haber dedin ama bu khud nav khuda nav mara khuda nav karu ameli khuda daha betir bir Türkiye estiştek navejim kesi bir Kurdi nizanı be baş nizanı be elbette ve ev bike led be em Kurdi bikin yani vaka prensip bikin zamanı huye fermi zamanı siyaseta huye fermi peşi em de de khuda via bicibin merkeza siyaseta khud be em bikin Kurdistan ne bir merkeza siyasete sentra siyaseta te tu siyasete ke binav ne bejici az Türkiye demokratik cumhuriyeti netice itibariyle tijuyane hizmetteki kak yaşar u liser velatı xu وك حمو ملتي مدني
بێت وردە وردە برنێ ئەس دخوازم سەروەر ببم ئەس دخوازم بخۆ ئیدارە بکەم ئەس بخۆ باوەرم ئەس ڤیا حەق دکم ئەس لایقی ڤیامە دوێت تو ڤیا بە هاواکی بەرز ببێژی نەتەنێ ببێژی کەک یاشار یعنی گوتن و عملێ تەژی هەف بگرن لێ گۆرێ تو بهۆنی برێخستن ببی کار و ئیش بکی دناو جوانی دەستگاه ئاوا بکی دەم و دەستگاهیم بی ئاوا بکی بەێ دەم و دەستگاهی ویژی ئاوا بکی بڤی ئاوایە ئێوەتا ئەم دوێت چەرچەوێدا لێ بنهێرن حقەتەن مشکلەیە مە gelek hene bivî awayî de ji wê bonê jî kek yaşar kekî şiyar özneya doza Kurd Kurdistan Kurdin em bixwînin siyaseta Kurdin yani ihtiyaca me bi lojîstikê heye bi destekê heye bi mütefîka heye bi alîkariyê heye bi xwendinê heye bi hemû tiştî heye lê wexta di kirdeyê de di özneyê de problem hebe xwar bi rast nîm bi yani ne mümkün ev mesela biçi seri و بگیجه آرمانجا خو و اف مقصد و مراد هرن سری که یاشار جوه بونی اساس دزنیده پروبلم هیا دزنیده پروبلم هیا دما کو دزنیده پروبلم هیا هبه دما نتوبونی دم مروف دبیجن هرن سری لملت بگرن سری شروع به ملت بکن ام ملت ما باورم ملت بونا ما جیوا کوملگاه ما و ازنیجی سرراست بکه نیشانا ویا دوان روزا دا پچک هات دیتن تکیلی به جیوا کیرا تکیلی به کوملگاه ایرا شپت ده نینه یعنی ev demu dezgên şovenîst kevne perest dijmirovatiyê ne camêrane hovane ilelebet devam nake bêj ortê rabe qeteva wî tunîne pirsa zû derengbûnê heye pirsa em bêjin kulfet zêde dibe bar giran dibe problemekî wisa heye ji wê boniyê ez gelekî kêfxweşim di gelek bernamê dina de jî li kek hişyar godarî dikim ew weke berdevkî partiyeke siyasî xeber dide û her bahsa kemasî lewaziyê ew ê dike lewaziyê em bêjin rêxistinê Kurda dike bi vî awayî ama malesef hemû kes wekek hişyar behsa tiştekî din jî bila cimera bike dehsa em hê berdevam bikin ji ber ku hin pirsan jî bawerim hene em ê paşê wextê me kem dibe kekî şer ez dixwazim pêşî ya ma dixwazim ji ber ku min navê hevalê Keksebatîn min anî Keksebatîn ew hevalê min e jî tu zanî yani min gelek ew kêmece ez behsa wî weka behsa temsilciyekê partiyekê dikim siyasetekê em bi berê dikim yaşar yani divê kêlekê de min got divê ne ew ne wî ew gotina bigota yani ew tiştekî giran e lê neyse em di bernameyekê din de dikarin ew bikin kekî şar tiştekî girîng Süleyman Soylu vezîrê hundirîn ya Tirkiyeyê got ku kes di dema me de ji me re ew pirsa nikare bike yani wê pirsê nikarîbû bike yani pirsa ku ji Meral Akşenerî hate kirin ji me re pirsê nûsa nabe gelo ev ya çi îfade dike çi dixwaze bibêje yani dixwaze bêje ez bawerim ji îro şûnda êdî negotina Kurd tu dostê Kurdayê ya eleqetê de Kurda heye ya Kurd tu bi Kurdistanî qabûl dikê Kurdistan qabûl nake di vê çerçeveyê de êdî di siyaseta Türk de her hal vê nîqaş vê di kampanyayê wanê hilbijartina da di ewka da wê çêbibe yani Kurdistan êdî hêdî dibe ewkê wan jî yani temaya mijara nîqaşê wan jî dibêje di dema me de nikarin ji me tiştekî wisa ji me re bêjin li vir Kurdistanê çi dibêjin yani dixwaze bibêje ku em yani iştenî jadperestirî yani rekeberiya wa
سر نجات پرستی و دجایتی کردستانه یعنی سر و رکابریت که بجه یعنی مرال اکشنر به حکومت یه خلق بکارن بجن کردستان اول نمونه چه بی نکاری برسوا که جمیل بده یعنی کرده که گروی گلک اما بجه نورمال یعنی نکاری برسف بده ترکیه اداره جی بکه حکومت یه دمکی بهتر خلق بکارن بجن اف در کردستانه یعنی رکابری ها سر نجات پرستی و دجایتی کردستانه از بخواهو صافیم دکم و افجی zaten ruhu genetik devlet o Türk nişan dike. Bale. Doğru da ifade evu yani ifade nikarin vereki cesareti bakın kubecin. Evya gelo tam veka yani eşkere nake ku yani polit korrekt evnake. Eşkere yani dibecek ku yani Kürdistan heye li ma ev tersandine ma ev servan em zalin bin niri medene من او نیری وان من باش گردایه و او جمن نکارن لی اگر هون بین هون وکا من نکارن وان دستی خدا بگرن و نیری وان دستی خدا بگرن و اوی سبا یعنی بوی شعبی ترکاد ترسینه یعنی دبی کو او مرال اکشنر یعنی دن بین yani evya tabi bevê yani rast e yani em bejin ji bo hilbijartinê dixwaze çaw çêke yani evro çêke lê çaw derdixe yani dibêje ku em kolonyalistin yani ne wê bele ew çerçeva berî niho medanî gek yaşar me got ku mesela hendeka çebî ev xwastî dibare nakim û ji xwe re yani pêperwatiyek ji xwe re anî zan ava de مثلا کردستان مجیه کردان دجی درخستنه یعنی ادی مجیه کردا دجی نمایا لی سلیمان سویلو جی نرازده بجی یعنی کرد همی هجاجی یعنی او بخواجی تکچویا لی تشتا گوتی گلک راسته لی وده اجید کارم پرسه کشته بکم که کشن یعنی وده او تشتا جناب تاوانی زمان تا گوت کو یعنی او دخانش خواره بهتر دنگ بستینه و ریا گشتی یا ترک چفتر ساندی بکم افجی دکیه و نوحاله یعنی نجات پرستیا دولت ترک متینگریه و عالیه که نجات پرستیا جواتا ترک جی عالیه که یعنی الگورمن یعنی دو شکل نجات پرستیا نوحاله ده و ده مجار نه دولت ترک دنیا جواتا ترک جی یعنی تمام مناقشه درجه نه گلک برنامه من سروی مجاری هی از سروی مجاری گلک ما اوکیه لی بله مرال اکشنر yani از کوشورمند و باما yani ne بگوده پرسناکن جبر کو سروکی تو خود بحث کردستان دکر yani بعد دیگو کلور کردستانه نه وای بله دیکاری بو برسه یک تشر از وجی ببجم من جبیر yani Almanya tamam Süleyman Soylu hule غلط جیده بجه yani یه وده تکچوی نه مرال اکشنره یه تکچوی دولت ترکیه سیستم ویا کردستان دامزران دیه هزن ویا داگرکرن تکچوین یعنی نکاری نه کردا تسلیم بستینه نکاری نه کردستانی ها تسلیم بستینه به ایراده بکن یعنی هر درفته که بسیط ده و کرده که رابی ایراده خواه دخوازه خواه ولات خواه آنی زمان یعنی سویلو بلا خواه هر ده ورده نده یعنی نه مثلا یعنی از بجم عفو ببورن یعنی مرال اکشن رعیا من پیشبر کرده که نیکو بجه ولاد تو بجی لأردوغان جید بجه دما او بود دما که دبه تشتاکه خوازایی یعنی او که دبه او فرصتا کری دبه قبول کرنا کردستانه بله ای جی ایرو شوندا yani ev persamın jwa herdu yani bi kurti jberku belki pers şeheben em persa binêran jî ev bikin nêzîkî 7-8 deqeyê memane jî îro şunda gelo Meral Akşener yan Davutoğlu yan evindin bi vî şêveyî di nav Kurda da ve berdevam bikin yani ku bikin eger yani ji ber ji aliyê siyaseta wan derbek mezine ji bo wan jî yani gelo wê cesaretê bikin nav Kurda da wisa bi rehetî bigerin ez bersif bidim an keke Sabahattin Kek Sabahattin jî dikare bi Kurtiye bike ez Kurd bibêjim
Yani gurman yani tişta ez de benim Kurdistan'e yani bajanın Kurda gelek reaksiyonek heye yani dici siyaset medarın Türk an siyaset Türk yani hedi او کو بجه اف پارتی باشه اف خرابه تشته کدی یعنی وکی جی جان نکرد کی بچه شر حکومت که اپوزیسیون بچه خاطره yani pişgiri vadi ki yani o tişteke normale le ye her reaksiyon o tespit o gelik cehdeya demo eğer denkdana be hilbijartına be begarin ye gelik sahne reaksiyonel emi bibinine çünkü edi kurci بچکه یعنی مثلا فهم کردن و دزانن جو درک بنا بحاله که یشار نهو کردستان رو شکل پر خراب ده یعنی تدمی از دبیجم ویرانگی یعنی سال نوتانجی افقاس خراب نمایا یعنی هم مثلا فقیریه هم مثلا اروین و نزاچه و بدن تکس نوره باغ بزدن تکس نوره کس رخنه بکه yani همین تشتک شو اف یه بتاقه yani aziz bejime ko ye reaksiyon her derfet çebe akılana yani millet ye ve derexena ve hala ve de evrolji disa az dabarat kim kek sabahattin gut ko kek şiar خواجی رخنه دیگه پارتیان کردیجی رخنه دیگه هدفه مرو رخنه بکه کو انجام جیجه در که و راستی قبیل نکنه به ام بخواه کک sabahattin حول دیدی کو ام بکاری ببی برسف و که ماسیخ و تمام بکی چون ما تثبیت کردیم ما فرمی جی داخلیانی خواده افتش گوتنم ترناکی یعنی تپاس بله که از خازم رژی نه گوتنی خواب بردوام بکه گوتنی خواب بردوام بکه تنی جه رژی ریجا دکم بلا پرس هبن بین سر اکرانی مانیتاری او پرسوتاجی که اب reaksiyon یه چه بن لی مهم نه اوا کو ملت یعنی ام وک سیاست کردان روشنبیرن کرداجی دزگهن کرداجی پش ملت را هره دوه ام بچکه و در فتا چکه هکه نتوی پروری پروژه که اگر سرخابون خوازی پروژه که دوه ام دزگهن و پروژه جی آوا بکی دنیای ده تی پروژه به دزگه پرخستن نینن یعنی ملت ما فقیرن هنک تشتن سره و دترسن نرماله دوه ام جسارت بدیوه دوه ام واره خستن بکی و قنال reaksiyone به چکرن پروبلم اوه بله که و از تشتکه بجم عفو من شیرو وادا دید حوالک بجم که حسین شاش بهم کریه من اگوت کو işkence خانه دیاربکر işkence واکر و دیسا گو کردستان نه معنی ده مگو سردم او بو işkencel و هاتی کرن کردستان بی یعنی جبر و هاتی بین کردستان یعنی گوته نه گوتن اب در ترکیه یعنی سردم او بی او سر گوتن امام او بله سپاس که کابو بورم درش کرد نه سپاس خوش کک سبعتین حواله که ما ترکه حواله تایی نزیکه پرسه که پرسه از زنم و گلک سر سیاسی به اورا اوکریه به چند گوتنا تودکاری به برسوا که سالم ماموسا سالم چلیکه بله yani وک objektif şuhu ev bersivi yani başka avayutun yine ama bu sakhane dikik ev Cenab-ı Cemil Taşkesen yani tişteki spontane peşte çüyü haziri u sadıkıye u libamın orijinali avici dur diye u rumet o kıymet avici lura bandora ki mezun le ve ke encam ve ke netice tişteki kak salim de pırsı bele rastı bersiva embejin helvesta konsepta Türkiyevi buneyi u levra ku ek seri Türkiyevi bune de parezi peşi herkesi evi bersivda o sert Türkiye'yi nuhad ve derbare de lazım mirov du tuştaji bebeji berteka Meral Akşener'i du vakta embejin evet ziyaret ve dukan edici gelek nerm bu ve paşiyeci şu berdev kevan da yani dan u şermezar kirin binçavkirina Cemil her vaha gotun ku tu şikayet amet ve der hak ede çene buyi disa gelek partiyen Türkiye'yi dinaji ev kirin Ali Babacan jid ve der hak ede da yani dan u
yani normal dil dixwaz Meral Akşener bixwe derkeve bibêje ku yani ez ne digel dîtinê te reme lê ez dijî girtina te me dijî pêşîgirina partiya wan tiştekî wisa got lê belê ew pirsiyareke wan ew kir yani dijî viya sekinî lê ji Partî jî hebû Abdullah Kurt jî nêrîna xerab bû derheqa viya da ku sebatên kek pirsa davê deqa me xilas bûn lê hevalên ji pakê ji me re pirsekê şandine dibêjin yani ew kekê tespîtekê dibên maddeya notî ya Kanûna Bingehîna Tirkiyeyê rê dide ku em têgeha Kurdistan bi kar bînin û vekê din ji kek şiyar re jî ji kek sebatîn re jî pêşniyarek heye dibên ka hûn jî rabin Yekîtiya Hiqûqnasên Kurdistanê ava bikin. Kek şer dengê te tune. Dengê te Akû meqabat kevî. Berê ez kek yaşar ez vê bibêjim belkî te dît mirû tiştê nekarî ser bikeve mirû bibêje jî ne cehde ye. Li hema pirsa vî kekê me pirs kiriye birê me pirs kirî yani 2017 me hewildaneke wisa kir yani awqatê navalê me de fînan eser neketim yani rastî pêwîst dibe vekirin inşallah em bikîne yani çimane em ê bikîne inşallah yani pêşniyareke cehde ye ez bixwe jî gerî me divê mirov eçka hiqûqnas jî piçekê ve tişta bikin yani her nebin pir neqeba devlet û Kurda de divê piçekê we pira tek sebatîn belê gelek spas kek sebatîn pirsekê kek Wahîd Duran heye ew bi rastî bala dikişîne yani ne tenê baroya Diyarbekirê ya rastî pêşengiyê dike lê baroya Mêrdînê jî baroya Sêrtê jî bi taybetî baroyên bajarên Kurdistanê vê daviyê helbestekî baş û girîng digirin divê em wan spasiya wan bikin çixwe niyeta min heye bernameyekê bi wan re ew bikim çêkim derheqa viya de hûn çend gotina tikarî min mesela hevalên pakî ku ji bo xala herê maddeya notî bi qenaeta min gere siyaseta Kurd Kanûn Esasiya Tirkiye Kanûnê Tirkiye ji xwe re esas negire yani neke referansa yekemîn referansa wî hukûqa ez axud bêjim ez heya mişfiya heye yani dibe referansa me çünkü Kanûna Esasî sibê dikare biguhere bibe tiştekî dina pîvanên krîterên hukûqa peymanên navneteweyî ji konvansiyonên Cenevîrê bigire heta şertên yekîtiya milleta heta çerçeva mafên mirova û peymana mafê mirova ya Ewropayê wekî din heta fikrên divê derheqê de sözleşmecî ku ji wan re dibêjin ama kek sebatî xwe ew maddeya notî xwe yani ku ez em bêjin peymanên hiqûqî ya navnetewî esas dikire ew maddeya ez bawerim ne dîsa jî weke prensîp dibe Kurd siyaseta Kurd bîreweriya Kurd referansê viya nekin ama wekî taktik dikarin viya jî derxin pêş viya bibêjim ku ew jî gelekî girîngî a dudiya divê derbarê de min ewlî ji bîra kir ku ez bibêjim niha di mesela bölûcîtiyê ku dibêjin berê ew propaganda cudaxwaziyê suç bû di Kanûnê antîterorê madda 80 kişiyar dizane ev Kanûna antîterorê di sala 1991 de derket fakat vê paşiyê girêdayî muktesebata Yekîtiya Ewropayê ew jê derxistin halîle bira hemû Kurd zanibin ku cudaxwazî dev ji telafûzkirina peyva Kurdistan berde cudaxwazî bixwe li gor Kanûnê Tirkiyeyê ev ro tu sûcek tê de tunî bi rehetî bi serberzî dikarin viya bibêjin bira bibêjin biparêzin viyanê yani kek kişer rica dikim em gotinê xwe dawiya bikim bi rastî piştê me bernameyekî tune ye
او پرسی کوجیمانه ام از سوز دادم د برنامه که بده ام سروانجی بسکنیم بله که کشور از کرد بریم سر گوتنا که صباحتين تمام بكم بريار يعني اجتهاد يعني وك ويقولتش مراجعنا مهمه دستورنامه تركيا دستور تركيا لا وك اجتهاد يكتيو محكمه ما في مروفا يا اوروبا اجتهاد جهنا يعني مثلا بولونيا دوزاكي اوسا چبيا يعني جدا خازي نه معنى يعني كمالا نوين دادن بس نه ترورتنه يعني كمالا جي نكارن بندادن بارتي جي نكارن بندادن اجتهاد هنا مخواص ببجم نه اف دولتك نه حقوق ناسا كيك يشار يعني مثلا يكتيو اوروبا محكمه ما في مروفا اوروبا افغوتيا او رعاية ناكن او حقوق خايات داگركري ما تنجهي دومينه مثلا وامن عبدكاري قالك اما ام پی دکارن نشان بدین کو او تمثيلا حقوق نونتوي يا راستي ناكن يعني شخوا لجيتيماسيون مشروعية دولتك لسر اساس بيايا د اوكا نونتوي ده د بيمان نونتوي ده ام پی دکارن نشانه غير مشروطية دولتي نشان بدن بله راسته يعني اجتهاد جهنا نه بس نويسكي وكمجي قلتي گلک سپاس دکم اشار کشار ببوره براستی همه بردوام بکن د برنامه بینده کشار باتین گوتنا تا داوی یعنی خازم برنامه کوتاهی بله ماموستا اجی گلک سپاس بو وکندنا تا و هفدیتنا کک هشیار و دیسا سلاوج تماشاوانان را mesela ku havaleki pirsiye herhalde qasek beri ew yekîtiya hukuknasên Kurdistan manaya avakine tabi li ser vî hinek xebat çêbûn pêşde lê ji viyara jî mesuliyeta yekemîn dikeve stiyê siyasetê siyaseta rêxistinî siyaseta em bêjin pêşevanî bila em barê siyasetê destek piştgir ku civata sivîl jî li ser inşallah ez û kek sabahattin ku birêxistin bike belê gelek spas dikim kekişer davî te tiştek dixwast ez bigû ez û kek sabahattin inşallah mevkî me ev bigûta tive em her tim bijî Kurdistan yani bijî Kurdistan gelek spas dikim hevalên hêja em ê xwe ew mijar zincîreye em ê hefteyên bên de li ser hem de raman û komelgehte hem jî de şimdiki zaman programê de em ê li ser vê babetê hê gelek nîqaş û gengeşeyê bikin min xwest îro Cemîl Taşkiran jî di nav me de be lê fişarekî pir mezin bi rastî heye derheqeviya de kekişar dizane min xwest pêra ew bikim ku ew jî pêşdar bibe lê soz daye me di bernameyekê bên de di pêş de ew bike yani diyare hê vê eziyetê lê dikin hê diyare malbata wê û derûdora wê ev dikin erê em ana helbestan dinivîsin ser Cemîl Taşkesen em dibêjin tu mêrxasî lehengî mêrê bi nav û dengê cîgera te dibêje maç dikim şaîrekê anaha tu wek şêr û pilingî gelo hewano em bila bar hemû li ser milên lehengên Kurdistan bar nekin bar divê komelgeha Kurdistan bar bike li ser milê xwe bi vê awayî hem karûbarê me siyasî hem siyaset me hem tekoşîna me bi hêsantir bi baştir vê bimeşe heya bernameyekê din bimînin di xêr û xweşiyê de ez spasiya kek sabahettin dikim destpêke axaftina wê şîrîn e xweş e lê destpêke em ê hê berdewam bikin bi kek sabahettin jî ji xwe hişyar bûye stêrka raya giştiya Kurda bi hişyar jî em ê berdewam bikin û bi gelek heqûqnasên din em ê ser vê meseleyê hê bisekinin şirove bikin analiz bikin gelek spas dikim bimînin di xêr û xweşiyê de spas helal baş